Wasala nale phathi engizothi engathi iyi-pendant. Hayi nje leyo necklace leyona ibukeka iworth 500,000. Kodwa-ke asikho lapho. Bese yaphuma abaleke ku-K_B na ehlika aphume endlini u-celebrity kulama-upstairs ehlika abafice sebeboshiwe. Yo, ngangizothi nje. Kodwa shuthi naye wabona ukuthi kwenzakalani. Kodwa-ke afike yabo ngale nkathi esebalekile u-K_B bakhalisa i-alarm shuthi yabo babe-right. Akukho lutho okutheni. Hhayi-ke u-celebrity-ke esehamba shuthi eya la ahlala khona. You know the drill, man. You know, as a celebrity, recognition, bayam-recognize abantu emgaqweni. Athi eseyongena nje laphaya amiswe omunye umuntu acele ukushutha naye. Ucuthile ulontuzane umngani